мен мындай тартсам. Хиджаптар. Qanchadan deysiz? 250'den. 250'den. Roznisi 250'den de. Бұл ошондо розница басы, оптовый басы. Розница bası 250. А көптөн алсачы? Köpten alsa düşürüp veriyorsun. Эки жүз элүүдөн розница жана оптом андан арзаныраак болот. 250 ottum kanka. Опто 250. Ottum arasında 140'tan 140, 130, 100 so'mlardan 100'төн 140 чейин, э? 100'төн 140 чейин. Ova только uzunlarında 180 no'lari. No'lari. Uzundары 180 болот. Neki cüzdan. Розница басы, Çok. оптовый басы. 350'den satıyorsun. Розница 350'ден. А муну апалардын жоктарчы? Var 550 розница. 550 600. Оптом 450. 450 жана 600. 600, э? 550. 550. Ну, жукаларчы мол? Var 120'dan optom. 120'дан. 200, 180, 150. Өзбечкадағы материалдар бар экен. А бул бир байламдар канчадан болуп кетти? Bir baylamlar 120, 130. 100 so'mдуктар да бар. Мол биринчиси 100 so'm. Мыналар 130, мыналар 100'дөн, мыналар 130'дан. 100-130'дан да? Орточо баасы 100-100. Бул акчолуктар канчадан болот? Акчалыктар болсо bir baylamдар 100'дөн, мына 100 so'mдон. В основном 100'дөн bir baylam 100-120 да. Чоңдору болсо 150, 220, чачылуулар 250. 150'дөн баштап 250'ге чейин. Даяр бар башка? Жана жоолуктун эң арзаны 50 сом. Розница 50 сомдон сатып аткан жоолуктардын баасы оптомго 35 сом болот экен. Ак жоолуктар 280 сомго чейин. Uzun çatıllar 280, kıskalar 250. Düşüngüm yok. Bana da tasbih çekmiyor. 250, 280. Adam nasıl? Löndür Зонттар канча сомдон башталат? 150 сомдон еді. 150 сомдон башталат. Жана канчага чейин болуп калат? 450, 450 сомго чейин. А тиги палочка 250 сомдон еді. 150 сомдон, э? 250. 250 сомдон еді. Ушунда эң арзандары кайсылар болуп калат? Qaysi? 150 сомдуктар. 150 сомдон ошондой экен. Могу биринчи катар, э? Жок, маңды экен. 150 сомдон. Бул ачылып турганда канчадан могу? Bu 250 сомдон. Кызылча, Бар 200. детский Детский 150 сом, 100 сомдон еді. 150 сом, 100 сомдон, э? Курлар канчадан болот? 150 сомдон еді. 150 сомдон өйдө эстей, э? Женский, мужской бар, э? Бул ичкелерчи? Ичке 100 көйнөк. сом. 100 сом. Женский көйнөктүн курлары 100 сомдон. Onda dayak. Башка байлаган химар деп өткен, булар 150 сомдон. Бул жоолуктар оптом 50 сомдон.
Пакеттин ичинде канчадан штук болот? 20 штугу канча сом болот? 50 сомдон болгондо Мондай жолдагы 500 расцветкалар барбы? 1000 сом болот экен. Бир коробкасы. Оптон беже? Жок. Чачыкчы жол канчадан болот? 150. Буларчы булар? 150. 150. 10 штугу 250 сом, 25 сомдон бул жоолуктар. А могу велюр мененчи бар 150дөнбү? 500. 500. Оптовый басыбы? Ооба. А розница канча болот булар? Сатпайбыз эже розница. Жок, негизи канчага сатчу? 500 сом оптовый экен. Шарфтар болсо 80 сомдон оптовый баасы. А бул шарфтан болсо оптом калган эмес экен. Оптовый баасы 150дөн болгон. Зонттун эң кичинекейи Вот это вот, например, сколько говорите? вот это 750, 750дөн. А андан чоңурагы чуть больше? 900 сомов. 900 2,5 сом. диаметра. А вот этот, который Это 1500. 1500 сом. Еще какие есть? Еще вот такая же есть по радуга. А, материал просто разный, да? Плащевка и шерсть типа, да? Нет, все материалы одно, Все вот только вот такие, да? эта белая цвет, она чуть поплотнее, поэтому она такая дорогая. Вот такой же размер есть разноцветный, она по 1400. Мгм. А вот пляжный почем? Самый маленький. Самый маленький, она идет 300 сомов. 300 сом. Пляжга алып кеткенге эң кичинекейи 300 сомдон турат. 300 сомдук зонтиктер. Пляжный. Оптовый баасы 250 сомдон. Бул носкилер болсо оптом 22 сомдон айланат. Бир пачкада канча? Оно 220 сом болот, да? 220 сом болот. А булар дагы, могулар дагы 22 сомдон айланат. Баягы корейский носкини кымбаттап атасыңар, бул китайский носкини алып сатсаңыздар болот.